Ана о ташы, Аллаға шүкір келдік. Аджи? Менді. Менді. Біз Ажыменді койына келдік. Бұл Ажыменді койының, мына бұл Ажанай аут деділер, оны Ажыменділер эпсілері білелер. Көрдің, аут это вот пруд. Видишь, да, границы пруда? Это вот здесь вода была, пруд? Бұл вода, эбет, бұнда су олған. Койде, mesela 44-cı yılda surgun etilgen yılı 265 kişi yaşagan. Aslında koy pek balaban koy değil. Mındaki bütün çöldeki koylar dayın 30, 32, Urp atlasını 35, en balaban koy Saraymen olgan anda 100 haneden ziyade. Amna bu babam koyu, Acımendi koyu, mında bir uru yaşagan demege mümkün. Evet çetten gelinler alganlar komşu koylardan. Aslında bunlar hepsileri birbirlerine soy olganlar. Koyun yarısından çoğu acılar olgan. Acılıkka bek barıp kelgenler. Koyun adı ne için Acımendi olganın için ayta almam ama acılar çok olganlar. Mesela men kart babam Mengülömer acı. Her vakit Oraza bayramından soň yolga çıga ekenler. Develerge oturup ana apayın ennenin mına bundayın 70 gün yol yüreler bular acılıkka. Barıp kelgen soň elbette ki olar koyga bir hayır iş etmek gerekler. Kimisi bir tükkan açtırgan, kimisi yollarını yaptırgan, kimisi avut kazdırgan. Ajanay o demek Acı babayın apayı mına bundayın koy için avut kazdırgan. Onun için onu herkes Ajanay avutu. Avut bütün koyunu suyla teminlegen. Yani bundan adamlar da su içkenler, neler de su içken hayvanlar, yani her şeye gerek olgan. Avutqa su kaydan kele? Yağmur toplana, ama onu bundan kalap, çetlerini etip, o suyunu koruganlar, kurumasın deyip. Son koyun içinde kuyular da olgan. Kuyular elbette ki birkaç kuyu olgan. Mesela tatlı su içmege, onun tubun olar taşnen öyle örgenler. Ve son hayvanlar için albao su, tuzlu su. Su mında her yerde çıkar çünkü deniz yakın, göller çok. Mına deniz bir yerde korne 8-10 kilometre yanında deniz. Bu tarafında, o tarafında Azov denizi biraz bekim 10-15 kilometre yana. Şimdi yollar hepsi denizdi. А мы можем чуть туда пройти, спуститься, пойти? Evet. Mına evlerin temellerini de koruyoruz. Ben просто sizge tepeden netem da. Bu avut, bu vaktları içinde su doluydu. Tak, mukayt olunuz, mında elbet yılanlar da olabilir. Onun için ayağınızın tübüne. Yılanga basmasan o tışlemez. Ama kim bilsin. А этот пруд чистили, да, вообще? Evet. Koyun halkı elbette ki bek bakkan o. Çünkü su bek kıymetli olganda. Mında su, içimlik suyu tansık olgan her vakit. Her yer göl, deniz olganına bakmadan içimlik suyu, bunday ne hocalıkta işletilgen su elbet tansık olgan. Suyunu elbet bek koruganlar. Avut bek netilgen. Mında çok yerler kazılgan. Bundayın. Bilesiz mi bu şimdi ne diler ama çorny arxeologların işi. Черный копатель. Olar kıdırıp mında tapalar değil mi? Ballar aytalar. Para da tapalar, altın da tapalar. Asıl birisi tapsa, son eşitken soyu başkaları da kele. Hepsinin kolunda anam neler? Ramkalar, metaloiskatel. Olarnen kıdıralar. Mına bir yerde şimdi evlerin temellerini koruyoruz. Anda бар taşlar. Вот фундамент от домов. Просто вот трава сильно высокая. Если бы, в смысле, мешает все равно. Если бы немножечко она была бы пониже, мы бы тогда все легко бы увидели. Там, получается, возвышенность, границы села были до нее или за? Да. Это Порпач қыры дейлер оға. Порпач. Onun артында енді мына bu tarafta Kayalı Sart, bu yakta Sıcıvut koyu. Mına bu koyun halkı, mına bular taşlar hepsileri mına şu nelerden kalgan. Bu evlerin temelinden o ne olsa көрмеге мүмкін. Nasıl etip kalaganlar mesela tizip çıkanlar. Evet avut koyun ortası olgan. Neyse. Граница деп o vakitte mına bunday ne yok ama bir koy bitken son başka koy başlaganda. Onun için aytam anda Kayalı Sart bir yerde Sıcıvut, anda ne Fontan koyu. O koylar başlana. Sıcıvut bu halk ne
Сон советлер келген вақытында мында сельсовет құрылғанда Сычуутта құрылған. Анау Марфовка, Дауыт елі койы. О балабан бір кой, анда Булғар койы, ве анда больница олған хастаханелер. И чоқсы нелер анда барып тедавиленгендер. Ну, хасталанған вақытында. Мында елбет ойлешілер болмаған. Өзінің кой екемлері олғандыр, ама хастахане анда. Енді о советлер келген сон. А так, в основном, койын халқы, эпсі койлерде, мен неге шашам, бір мына бұнан кичкене көйлерде біле өзлерінің медреселері олған. Ве о медреседе, жамиде олған, ве медреседе эм қыз балалар, эм ақай балалар оқығандар. Яғни қыз балаларын да оқытқандар, Құран оқыған. Ләкин Абдураман Ожаң егер хатырлауларын оқысақ, анда ойле бір фенлер бар, анда география, эдебият, ана тілі, грамматика, мына бұндайын дерслер. Ве о айта 1905 жылда меселе башлаган оқымаға Сычуут медресесінде. Анда бізге де Бақча сарайдан газетлер келейді, Түркияден газетлер. Бүтін дүниядан олардың хаберлері бар еді. Яғни мына Сычуут медресесін оқып бітірген сон, о енді біраз балабан бір көйге кете, не Сараймен медресесі, енді о вақыт пек айтулы, пек балабан медресе, сон неде Жаутобеде оқи. Анауындаен бүтін көй медреселеріні. Ве, бақ, діләбер, бұл адам, Абдураман Ожайы, медреседе оқығанларын насыл оқи еділер, балаларын насыл жезалай еділер, насыл тағдірлі еділер, оларыны язады. Сон енді бабасы өлген сон, бабасы оның оқымыш кіші олғанын істеген. Затен о вақыт чөлде әркез балаларыны оқытмаға тырышқан. Яғни үч олмадым, мына Құран оқымаға білсін, ариф танысын деп. О зынжырлыға кете оқымаға. Бабасы өле васиет еткен сой сопларына. Зынжырлыға барып, зынжырлы медреседе ярым ел оқи. Ве өзінің хатырлауларында яза ки, мен зынжырлы медреседе өзім үшін яңы бір шей көрмедім дей. Яғни бүтін бұл фенлеріні о енді көй мектебінде оқып бітірген. Вот вроде бы не тем, это да? Что за высокомерие такое? Нет, это не высокомерие. Я тебе говорю, что это вот он приехал туда учиться и, ну, думает, мы эти все предметы изучили. Это разве высокомерие? Он решил, что ему нечего время там терять. Звучит как высокомерно. Нет. Но это то же самое, что сказать, ну, я поступил там какой-то высокий, это же сильнейший вуз, как считался. Ну, да. У него же аккредитацию как вуза сделали. О, я там был, там нечего. Ну, нет, я просто хочу сказать здесь, никоим образом не умаляя престижа. Я шучу, конечно, Зынжырлы, я потому понимаю. что Зынжырлы біздің башымыздың тажы, действительно, о ең büyük оқу неміз. Ләкин оны айтмаға істеймін ки, көйлерде оқуының бұл қадар мүкеммел олғанын айтмаға істеймін мен. Яғни не еткендер. Само наличие медресе говорит о многом. То есть вот сейчас, стоя вот здесь, вот в этой абсолютно безликой степи, вот, то есть просто поле, мы вообще никакой жизни не видим и не можем представить, чтобы здесь кипела жизнь. А наличие медресей как раз говорит о том, что это большая и высокодуховная жизнь. Медресей, это же серьезно? Ну, әлбетте ки, сөзсіз, олар епсілері диндар адам олғанлар, әлбетте ки, динге бек сығынғанлар, ве диннен берабет, бірінші жерде әлбет Құран оқуы, башқа фенлерінде оқығанлар. Бақ, мына бұл Керіт чөллерінден Басыр Ғафаров, біздің айтулы филологымыз, Басыр Ғафаров мындан, Сейдғазы Ғафаров мындан, Юсуф Ғафаров мындан, олар Санкт-Петербургта балабан алимлер мында, Абдураман Бариев мындан. Сон, бақ 1800 жылларда мына бұл аскерлікке алынған вақытында, енді Русия ордусына алынғанда, чоқ нелер қаршы да шықтылар, солдат фольклоры онда пейда ола. О вақыт Эшмырза, ойсул көйінден. О Эшмырза қарт, о екі көзі көрмей. Ама о қадар білгілі, ве о қадар чоқ поэмалар, нелер тоқи, бек бір кескін шиырлер яза. Ве о адам бақ көйден көйге жүріп, өзінің шу масаларын, поэмаларын айта, оқи. Яғни бұнда халық әлбетте ки медресе етрафында, медреседе де білгі алған сон,
бұғадар білгілі. Doğru айтасың. Сен айтасың безлика, мен тасауыр етмеге вақыт тырышам. Жоқ, жаным іште. Шымды әлбет, мына бомбош. Әлбет, бомбош. Ама мен дегенім, мен де тасауыр етмеге тырышам. Насыл етіп яшады екенлер біз үшін, меселе, бір шей жоқ, ұзақ, yoldan ұзақ, не дейміз? Магазин далеко. Айтма, магазин далеко, анау не Раметлі алам айтайды. Какотека жоқ, дегендайын дискотеканы ойлай айтайды. Какотека. Ама мына бұлар анамдан сұрайдым. Анам не көйде түкән бар еді ме? Ebet бар еді. Қайырден кетірейділер? Кім білу? Если медресе было, тюкан, конечно, был. Ана не сатайдылер анда? Вы знаете, я, может быть, свою мысль не до конца сказал. Я имею в виду, что медресе это вершина социального образования людей. То есть сначала магазин появляется, потом что-то. И на самой вершине медресе. Раз в маленьком селе был медресе, но это же говорит о культурной, богатой жизни культурной. Ну, бұнда әлбетте ки, mesela мына açlıq yıllarında Қырымда бек қатты açlıq болды, 21-22-лерде. Мұнда Абдураман Hoca yazғанына көре, бірден кіші açlıqтан өлген. Aslında o da көйін кішісі дегілген, башқа ерден келген. Бұнда açlıq болмаған. Бұнда бір азбардың месінде, азбарда, евің азбарында урулар олған. Уру это яма, в которой они хранили пшеницу. Да, и анда нелер айталар қартлар. Учердане уру олайды. Бірісі айванлар үшін ашлық, екіншісі урлықлық, это неприкосновенный запас. Это на посадку? Да, на посадку. Это вот пассивной это, да. И üçüncüsі өзлеріне отмек етмек үшін. Ана тірменлерде, дегірменде оны демек тартып неткен. Onun үшін бұл продразверстка башлаған вақытында келіп бұл советлердің нелері сорағанда, олар көстері екенер малға берілежек ашлықны. Вот, все. Они взяли, забрали, а там ашамаға бар, урлық бар. Урлық олды ма демек нетмежек, қалмажақ кіші берекесі. Сон мына бұл жерде чөл әлбетте ки мал қой бақмақ үшін мұнда шарайт пек балабан. Әлбет мына раскулачивание вақытында мұнда баяғы кулакларны алып кеткендер мұндан чөл тарафтан. По сути, все люди кулаками были, потому что у всех хозяйство было. Мен де бабама шақа етейдім, бір аты бар еді. 30-шы жылларда Сибирге yollar еділер бабам деп. Әлбет, бір-екі дәне аты олса, бір-екі дәне несі олса, әлбет оларын епсін кулак бай сайғандар. Когда первый раз сюда попали? Первый раз, наверное, 2000-е годы. Потому что келген yılları там балалар кішкене еді, не еді, как бы так не етмедік. Но бабам постоянно айтайды көйге, onun үшін келгенде я пыталась представить, да, қайерде не бар еді, не еді дегендайын. Мезарлық анау тарафта, ана отлар бек зияде өскен жерде мезарлық бар. Вот трава же где высоко растет, он, видишь, зеленая. Вот мезарлық о жерде олған. Смотрите, евлердің темеллерін көрмеге мүмкін. Смотрите, что здесь, кусты этого, на не. Қайсы? Оно же дикое не может быть? Мята. Это на не разве? На не, 100%. Я на не разве перепутаю? Тоқтаңыз. Нет, это не мята. Это... Очень похоже, нет, слушайте. на не дегілі. Мен Очень білмеймін похоже. адларын, ama ну, на не дегіл. Уақытлары отлар жоқ өскен, олар ашағандар отларыны. Білгендер қайсы от не олғанын. Ама бұл знаменитый татарник, да? Толстойның жазған татарнигі. Он же сравнивал, что эта трава похожа на крымских татар. Ну, на татар. Ну, на вот эти, да? Тюрбаны вот эти вот. Ну, да. На башташах же делают, да, вот похоже. Да, да. А Кабрстан, там что-то есть или ничего нету? Ничего нету. Я не смогла найти, вот мы на той неделе были, тапалмадық бірші, отлар өскен пек. Только нелеріні таптық и все, темел ташлары баранда. Здесь перекопали, все увезли. Бір вақытлары білесің, бұнда арман ташлар ятайды. Әркез мына бұндайын кім музей япа, кім бірші япа, чөліне епсін чайпап кеттілер. Баш ташлар ятайды, оларын алып кеттілер. Мен соны археологлар да айтам да, бұнда келіп баяғы біршілер алып кеттілер. А вообще вот вам рассказывали родители, как уклад был вообще, что делали в селе, вот какая жизнь была? Оқығанлар, евленгенлер, мал қой баққанлар, евлі яшағанлар. Вот они учились для чего? В Стамбул поступали, что делали? Әлбет, Стамбулға да кеткенлер, башқа ерлерге кеткенлер.
Эбет. Поступали, конечно. Эпслера Окамыш, ну тут маленькое же село, я же говорю, всего 30, сколько, 25-30 домов было здесь. Представь. Родители, конечно, по детским этим вспоминают, но по 12 лет что они могли такое прям вспомнить? Ну как по детским, все, 12 лет это уже более-менее взрослый человек. Да. Мына ергерде мына бұнайын қазылған жерлерін демек бір ши шыққан, рас қазалар, бір ши қыдырып тапалар деген дайын. Анау жерде это Зебит аға ойлайды да, анау отлар өскен жерлерде білмеймін, бекім бардыр. О айта біз де кенарына барғанмыз, несін көрмедік. Анда нелер бар? Ташлар. Соңғы yıllarda çok келем берге. Но де у тарафтан, де bu тарафтан разное время. Так, вот как-то так келесін, анау шерің несінден безіп, yorылып деген дайын, қалабалығындан, стresslерден, бір кесек проблемалардан. Мында келген соң, мына бұл отыны көресің, көргенде, әршейін ұнтасың. Да. Руслар айталар да, место силы деп, бір илхам алып қайтасың соны, өзіңе бір күш құдірет. Дейсін, бұнайын чөл ішінде адамлар, еш бір түрлі шарайт олмаған жерде бөле яшайыш құрғанлар да, нечін біз құрып оламаймыз? А в каком возрасте вы почувствовали вот это вот, ну, тягу, вот это желание? Не то, что вот, знаете, есть, мне кажется, у каждого человека есть возраст, когда он вот это происходит, вот этот разворот к своим корням, к своему вот этому. Не то, что родители говорили, вот, это твое село, ты там должен есть, а сам, вот желание само. Наверное, скорее всего, білесің, Ленин барағында чалышу башлағанда. Все-таки анда әлбет Қырым татар газеті олған үшін, анда бөле Қырым татар мұйты олған үшін, әркез өзінің көйлерін айтқаны үшін, әлбетте ки менде мына о вақыт, мен айтмам балалықтан, әлбет, балалықта doğru айтасың, анамыз, бабамыз әр вақытта айтайды, ана көйде о бар еді, бұ бар еді, ана бір шымеке ақай өле айтайды, қарт бабамызын айтайдылар, өле бір мазалы, өле бір не адам екен, бір отырғанда бір қой ашаған. Бізге бір масалдай көрінеді о. Сон бабам рахметлі хатырлайды, мына Судақ тарафтан, енді Судақ ең жақын берге, я? Мына бұл чөллерден, демек Судақтан келе екенлер нелер, олар дей кетірейділер, не, еміш, алма, армуд, қызылчық, чүнки мында өле мейвалы теректілер өсмеген. О вақыт айтайды, нешін біздің бабайлар екмеген екенлер мейва тереклері? Бекім о су олмағандан мы, нешін олмаған білмеймін. Ама мында әр кезде ашлық, яғ, ет, о шейлер толы олған, сүт, қатық, пенір деген дайын. Onun үшін да ашылық олмаған. Ама о тарафтан келіп, олар деңіштіргендер. Демек, бір неге, бір қопқа чүрік алмаға, бір қопқа ашлық алып кетейділер, яда ет алып кетейділер, не алып кетейділер деп. Böyle көйлерінен алмашу да олған взаимообмен. То есть вот бартер. Бартер. А женами менялись невестами? Білмеймін, белкі де ола білір. Но уже сүргінлік вақтында, ого, еще как. Не, сүргінлік понятно. О вақыт, я думаю, что нет, наверное. Все-таки әркез өзінің қоңшы көйлерден, mesela мына қартанамыз қояш көйінден олған. Қояш көйі біраз ұзақта, қояш көйінден олған. Mesela Юсуф қарт бабам, анам бабасы, о өзінің апайындан не өлген соң, о неден алған, сарылар көйінден. Енді мен, mesela Зоре қартанам сарылар көйінде. Сарылар көйі bu тарафларда. Yani böyle қоңшы көйлерден қыз алғанlar. Çünkü бір ұру олған соң, ebet өзінің ұруына evlenmez ki. Көйлерден кетіргенлер. Ама тап Судақтан кетіргенлер ме, жоқ ма, білмеймін. Шакир ағаның бір шиыры бар еді, Судақлы ноғай. Судаққа барып қалып кеткен бір ноғай ақында, ама мында қалып кеткен Судақларны білмеймін. Мен мына ташларын тапмаға істеймін, бір темел ташларын да, үш олмадым, көрер едік. Там бөле от вақтында, бір недек, бұл тікелердің арасынан жүрмек қиын.
Эти колючки серьезные. Да, да. А вы когда первый раз приехали, вы на Кабарстан ходили или вы не нашли его? Нет, ходила. Были башташи или уже тогда не было? Были башташы. Біз бек çok көйлерден неткен едік. Башташлар бар еді. Соңғы елларда жойылды башташлар. Мезарлықларын... Может быть, bizimkiler сами забрали? Наверное, айтам да, ана музейне япқан кішілер, елбет, сүргінлік уақытында олар ершін ташлап кеттілер деділер. Bir şey аламайып. Тек Құранларын алғандар янында. Мына анам меселе Құраны бізде евде тұра. Құранларын тек алғандар. Мына бүйерлерде евлер олғаны, мына көріне бақ. Мына көрдің, мына евің темелерін. Яғни бұл ерлер, бұл ерлер меселе яшамаған болса, мына берде яшағанлары көрініп тұра. Çünkü yaşalgan yerde buna böyle ot ose, doğru mu? Buna bak bu. На каменистой поверхности. İnsan yaşagan yerde, bakılgan вообще, yerde. вот смотрите, по этой логике можно посмотреть, вот видно, где она растет. Evet. Buna bak, buna evin temelin. Görüyorsun, buna duvarını bak sen. Buna kete, yavaş görüyorsun buna. Buna bak. Buna evin temeli. Sen bu taşlarını bak olar. Demek bir buna bu duvar olgan. Bir şey. Дуар, может, дом. Evet, duvar degenim stена, да? Stена дома. Я думал забор. Нет. Вот bak, bu hepsi temel taşlar. Ana şu men birinci kelgen vaqtında mına kirametler alıp ketken edim. Evde turarız barda. Kirametler bile бар edi. Mına bular hepsileri bak, ev olganын mına көрemiz. Көресің? Mına. Да. Hiç olmadım. Sağ olsun ballar, o Raşit Seutov yaptı onu. O nede Kerç'te yaşay. Onun anası Acımendili. Anasını getirip o vakit anam көстер koy kayır deydi, ne var idi. Anası gelip, o da şu 10-12 yaşında bala elbet. O avutunu көстері, avutun yerinde olar o taşını saldılar. Ama mına bu mına evlerin mına temeli mına. Temeli olғанда bak mına duvar, endi bu yakka kete, stена, видишь? Так это может быть и ваш дом был? Belki de olabilir. Вы же не знаете, где он был? Yok. Men bilmeyeyim. Мен babam evi olmasa da demek ya emcemin ya kart babamın ya da birisinin evi aytım. Все родственники были друг другу. Mesela Abdurrahman Hoca Barif, men kart babam ağası olgan. Olar ağa kardeşler. Onun için biz o da men kart babam sayılır. O yazganına göre. Yani bunlar hepsileri bizim soylarımızın uyuyor. Mına bak evlerini gördün. Mına bundan kele, вот стена, еще смотри, иду, видишь? Можно прям комнату очертить, да? Да, запросто. Вот она. Комнату очертить, и дальше идет потом. И это картлар айтайлар, олар демек бөлек құралар, я, сон оғлы евленсе, evге да қошалар. Достраивают. Достраивают. И вот поэтому uzun olup kete bu evler. Мына біздің evlerден тек бұлар қалған. Білесің, адам яшаған olsa еді, мен tasavvur etmek istеймін, мына яшаған olsa еділер, сүргінлік olmasa еді, нелер olur еді. Elbet, яңы шилерің қоқысы мында да келер еді, doğru mu? Daha бекім дүлбер шилер yapar ediler. Bu çölünü bir çeçeklengen bir yer yapar ediler. Bak, mında toprak çok, yer çok. Anda adamlar yer için talaşa. Kara toprak, bekten nomay toprak, bereketli toprak. Elbet, шындыки технологиялардан су да бекім кешірмеге мүмкін еді, қазып та шығармаға мүмкін еді, doğru mu? Мына гөллер çok da, мына бұл сүргінлік әршені дармадағын етті, балталады, бір şey қалдырмады. Өзлері де бір şey yapmadılar bu yerde. Adamların çıkarıp bir kıyar yapmadılar. Bu koyun adı ne? Dautel. Davut eli, no çöl taraflar onu Dautel deyler. Балабам bir koy olgan, anamların koyuna yakın bir koy, anamların babamların. Mında hastahaneleri olgan, mına şındı de o Балабан koy, gördün yok olmadı. Son Kırım Tatarları ketken son, ta o vaqtlar 18. asırda mında Bulgarlarını getirgenler. Elbet Bulgarlar Tatarların evine yerleşkendir. Mına bu men bellesem Tatarların evi kalgandır. Так, мұқайт ол, мында не бар? Қорасы, ташлар, нелер. Шынды көстермеге істейім, насыл етіп
Evin sabılары кеткен соң, ev nasıl bir неге haqiqiy sabılары da nasıl А вот керамет, смотрите. alға қала. Sen şimdi içeriden көрерсің кераметлерін. А это что за нитка? Ну, біреуің несідір, да? Участок это? Наверное, да. Огородили участок. Öyle bir xo'rlig'im keladi men böyle evlerini ko'rsam. Mana bak ko'rasan. Mana bu adamlar bu evlerini bunda ne yapkanlar kelmeshekler mana keldi bak. Mana bu birçok Tatar evlerinde taşlanıp ketken evlerinde mana böyle ne manzara. Buların mana bu kerametlerin hepsini birer toplamağa isteyim bazda diyeyim yazık. Ondayım ne? Mana kerametler. Ha gördün? Da. Sen yaşamasa öyle ola. Упала. Ya. Большой дом, да, по меркам? Evet. Балабан. Bakılmasa öyle olasın. Sizler taştan kalanıp netip. А это неизвестно, чей дом, да, вообще? Yok, mında men bu koyunu bilmeyim. Ну, Tatar evi olğanı belli. Belki mına bir yerde mına çukur da var, belki bir uru mu, ne mi, bir şey olğan mında gördün. Hepsi oyulup ketken hepsi. Bunda evler evet gördün alçak da öyle pek yüksek olmagan. Ну, çünkü çölde yel, soğuk. Не, это как пристрой, ну как бы входная, а там Ребят. высокий, там нормальный потолок. Ну, да, Ну, относительно, все относительно. Yavaş mukayyet ol. Именно bundan çöl taraftaki saklanıp kalgan köylerdeki evler bu alda var hepsi. Çünkü birev yaşamagan son, birev bakmagan son, evet harap bir alga geliyor. Tak, haydan amından çıkacağımız. Вот здесь, да, этот кабырстан был? Вот чуть дальше, где вот трава сидит, ну, бекте yakın olmagandır, koyun çetinde жола mezarlık, kabristan. Bütün kartlarımızın kabirleri mında. Yani kart babalarımızın, kart analarımızın, evet kart ana kart babalarımız ketken ama kart babalarımız hepsi mında kaldı. Bekim bizni beklegendirler ama biz de kelip olamadık. Mında yaşamağa şarayet yok dep. Kim bilsin. Ben bek ister edim bilesem mına bu çöllerge yangi köyler kurulganın, adamlar kelip mında yaşaganın. Men bek dülber yerlerini gördüm ya. Dünyanın çok yerlerinde oldum. Kırım'ın her yerini bek sevem. Yalta'nı da, Bakçı Sarayı'nı da, Akıyar'ını da dağlarga çıkmağa. Kırım'da çıkmagan dağım olmagandır. Hepsini çıktım. Ama çölge kelsem başka türlü özümni men hissetem. Bilmeyim. Belki o ne diyeyim тамырлардан келе. Зов крови называется. Это. Мы же сами накручиваем себя, понимаете? Мы же, когда взрослеем, начинаем искать, думать, а кто мы,
кто мы такие, и углубляемся вот в эту историю. Обязательно, әлбетте. Кіммін мен, не үшін бұл дүнияға келдім, doğru mu? Çünkü мен білесем, бір адам бұл дүнияға нафлеерді келмей. Алла бір insanны бір işнен мында yolлай, бір вазифенен yolлай. Бірісіне uzun ömür бере, бірісіне қысқа ömür бере. Bazı adamlar kısa ömür içinde o kadar çok iş yapıp yetiştirirler. Bazıları belki 100 yıl yaşayırlar ama 100 yıl içinde hiçbir şey yapmayırlar. Öyle soyları da var. Ama men bilesem, mına şu sen niçin bu dünyaya kelgenin anlasan da, bilsen de belki son kolay olur edi yaşamağa. Yani sen sana işanılgan o işini yapabilsen. Çünkü hiçbir insanga men bilesem Allah yapılmayacak işini vermez. Tek yapılacak. Ama farklılık oradan birisi yapkan işini birisi yapıp olamay. Aytalar, insan yapkan işini herkes yapıp olur. Ama birisi yaxşı yapar, birisi yaramay yapar. Herkes öz işini yapar. Tamırlarımızını bilmek, temelimizni bilmek bu bek balaban bir iş. Bu yerde mine aytam ballar neler yürgen. Mezarlık ana nelerin kenarında değil. Otlardan көрінмей bir şey. Көрінсейді, şimdi tapar edik. Kuyu mına bu yerlerde, mına bular hepsileri evlerin temelleri. Bu otlar ösken yerler. Tiken ösken yer особенно көрінір. Temizlenseydi, mına aslında bu yerde bir ne var, böyle ideya. Gayı. Bir balaban, bir taş koyup, bütün yok olgan köylerin adlarını yazmağa. Hiç olmadım ballar bilsinler, nasıl köyler var edi. Köyün yerini tapalmasalar da bilsinler dep neter edik. Kelip mına özüm gördüm, yollarını adaştırdım. Her gün kelmesen öyle ol. А зачем, для чего вы хотите Койдельшер Корышев провести? Койдешler koruşuğunu keçirmege isteyim. Ben niyet ettim, yani sürgünlükte kalıp ketken adamlarımızın, kartlarımızın ruhuna bir dua okumağa ve birbirlerimizni tanıp, en esası ballarımızga göstermege. Mına bu yerde kart babalarımız, bizim tamırlarımız bu yerde bir vakit atılgan edi, mından dep. Ve birbirlerimizмен tanışmak, netmek, onda tek bu koyun adamların değil, bütün kim istese, mesela bizim nege anda Bahçesaray'dan, başka yerlerden, Kezlev'den gelecek adamlar var. Койдешler koruşu bek mühim bir şey. Kırımga kelip bu işini başlagan insanların Allah sağlıklarını versin. Men belesem pek balaban bir iş. Bir yılda bir kere koruşseler bile o kadar bir o birlikin temeli, mına bu sen aytkan tamırlar. Men kimim degen sualge bekim cevap kıdırgan insanlarga cevabını tapmağa yardım edecek. Doğru mu? O aytam, mına şimdi şaraitlerimiz var, bütün dünyaya aylanıp kelmege mümkün. Ama sen evin kayerde olganı, sen temelin kayerde olganını bilsen, adamın bir ne diyeyim, bir diregi olsa, o stержень da, onda son kolay yaşamağa. Ama sen bilmesen, kıyın men belesem. O niyetinen yapmağa isteyimiz. Da, bilever, mana. Men bu tikenni bek sevem. Ne üçündür bilmeyim. Ana Tolstoy yazgan da Tatarnik dep, ama bu tiken nasıldır bir ne tük turar bu çöl içinde, bir taraftan hem dülber, hem ikinci taraftan sen onu tutup olamazsın. Doğru mu? O nasıldır bırak, nasıl turar. Böyle yerlerden bile egilmey. Ну его и не ест никто же. Yok, evet. Yok, kim aşacak onu? O mında develer kamga aşaganlar, tikenler aşaganlar. Bunu aşamagandırlar, men belesem, başka soyun aşagandırlar. Mına mezarlık, mına bu yerde, mına bu otlar ösken yerde. А mezarlık один был, да? Ну, koy kichkene de balaban degil, her bir koyun özünün mezarlığı olgan. Aytam, bir vakit var edi baştaşlar. Ata 10-12 yıl evvelsi biz bek sık kelip başlaganda çok tapılgan edi. Şimdi endi bir şey kalmadı. Yavaş yavaş muzey yapacak, ne yapacak adamlar ondan alıp keteler. Men keldim, bu otların içinden tapamadım ebet. Görmedim bir şey. Evet, mına bunu o baştaşlar bilesin, hepsi tık durmaydı. Hepsi endi yıkılgan çoktan. Hepsi endi yıkılıp ketken.
Ну, сейчас найти хоть один нет возможности, да? Не знаю, Левер, нет, наверное. Сейчас мы будем искать. Мы же приехали сюда. Это вам не по Бахчисараю гулять или не по Симферополю, по хорошим красивым дорогам. Это вот такой драйв, да? Ну, можно и так сказать. Ну сен бегенесің өзің меселе. Да, да. Конечно. Несін бегенейін мен берің десе. Не. Мен бегенем. Вы зря так говорите. Я вообще очень чувствую вот эту связь с землей. Ага. И для меня вот это вот, знаете, любое уважение, проявление к своей земле, для меня оно очень важно. Мен айтам, мына белкі мына бұндайын ташларың бірісі де баш ташың бір парчасыдыр. Біз не тамаймыз да оны, меселе көтеріп оламаймыз. Да нет, он не похож, но... Ну, айтам, я предполагаю, что может быть деп. Бұл жерлерде бар өле ташлар. Отлар құрған соң келіп бақарық. Кене. Я да бір yüksek yerде де ола білір мезарлық меселе. Анау неңдеріне, ну, işte қабірлер дегенім. Елбет қалған мына көйлер шынды бар да қалған көйлер, я, оларға қолай, анда ерші көріне. А мында көрдің, мында только догадываться приходится, где что. А кой тап 17-18 асырларда олған, елбетті ке асырларынан көйде не қадар инсан келіп кеткендір, доғандыр дегендайын, оның үшін мезарлықлар елбет болған. Абдыраман Ожа айта, кой неге дей суға, балабан yolға яқын олғаны үшін, мына бұл 1783-те, бұл ишғалден сон, пек чектіріп башлағанлар дей келген кішілер, келмешеклер, ve олар көйін ерін деңіштірелер, біраз неге кетелер. Деңішме қолай, яңыдан темел құралар, яңыдан не, яғни Ажмендің ері деңішкен. А были попытки вернуться сюда, на эту землю? Қайда? Не var? Ну вот, с После депортации? Азии, да. Нет, потому что село уже с 48-го года оно исчезло. Сюда привезли, конечно, людей жить. Я думаю, что они олар бұнда яшай алмадылар. Потому что bu yerini becermek için anda bu yerin tilin bilmek gerek. А o insanlar, getirilgen insanların da kabahati yok deyip saymağa mümkün dilever. Onların da zorla getirilir, doğru mu? Onun için elbette Там ki тоже было принуждение. Elbet, принуждение, конечно, олардың kaçıp ketken soylары oldu, neler. Onun için bir çoqları elbet anda bunda kaçıp ketkenler. Bunda qaytmağa yer yok edi, onun için qaytmadılar. Yani yer çok, ev yok, bir şey yok. Ну надо же жить, людям надо жить. А как ты будешь на пустой земле жить? Yok, elbet, правильно, все правильно. На пустой земле как можно прожить? Здесь пока эти коммуникации проведешь, что-то проведешь. Поэтому все старались где-то в центре обустроиться. Поэтому сейчас Ажмендің халықлары живут әр жерде. Ялтада бар, Симферопольде бар, Кезлевде бар, Бахчисарайда бар. А дорога где? Что-то я дорогу не вижу. Мана? Вот эта дорога? Да, вот. Сейчас по ней назад вернемся. Да. Везде эти ямки, везде копают. Да, көрдім. Onun үшін башташлар қалған болса, біле, какая-то, если там араб yazılar olsa, оларын біле алып кеткендер. Мында меселе келгенлерімізде арман ташлар жатайды. О арман ташларын насыл алып кетеден? Вот оларын да алып кетелер, да? Вот типа Айдар Халилова, который... Ну, Арманташ, наверное, местный. Ну, то есть, кто сюда в свое село приехал, наверное, он забрал. Я бы со своего села тоже взял бы.
А там есть? Нет, Нету, ничего, тоже ничего нет. вообще ничего нет. Ну вот видишь, вот как и здесь, да? Вот видишь, бір ши қалмаған. Бір ши қалмаған. Ну, мында в основном олар ашлық еккендер. Ашлық, но ненің ішінде, азбарың ішінде мева, біршілер, мева дедім, себзелер, екейлерлер дейлер. Картоп, соған, өлешілер. А так, эсасен, эпсілері мысыр боғдай, ашлық, арпа, анауындай еккендер. Пытаюсь представить себе, если бы эти села все были на месте, да, какой бы вот ландшафт интересный был бы. Это просто, когда вот об этом думаю, я, честно говоря, грустно становится. Грустно, да. Были домики, правильно? Ну, своя жизнь, она же была органичная. Конечно, конечно. Олар башқа ерге көчмеге тырышмаған. Но, білесің, сон әлбет ақ топырақларға кеткендер мындан бек жоқ. Ну, образованные же были. Анам рахметлер вақыт айтайды. Анам, мен Стамбулға кетем, анам не кетірейім десем, сен бабайың нелерін, ағаларын қыдырып тап. Адларын еді, әрі жеп. Туда уехали. Мен дейм, анам, Стамбулда 20 миллион адам яшай. Қайдан табажақ мемеоларыны? Біледір олар сыжуыттан десең білірлер. То есть сыжуыттың да халқы кеткен неге. Әбет барлықлы инсанлар, оқымыш инсанлар әлбетте ки даянмағанлар, ана яуыр олмасынлар, кәфір олмасынлар деп кеткенлер. Мына мен mesela шу Дауыт елі көйі де, о бошаған. Бұтын еркесі, бұтын көй шығып кеткен неге. Түркияге, ақ топырақларға дейлер олар. Мына Бұлғаристанда яшаған, Румынияда яшаған татарлар. Әбет олар білмейлер, 150-200 жыл евелесі қайсы көйден шыққанларын енді олар кім yazып алған уақыт. Ама кеткенлер. Араба yollarda, әлбет арабамен жүргендер. Файтонлар, как они говорят, могедеклі араба, файтон. А лошади были, рассказывал? Әлбет. Он үшін бабам, о Қырымға барсам, қайтсам дегілді, қайтсам, мұтлақа бір ат алажақман. Ана о атман, әр вақыт о мында чөлге де келіп кетейді. Енді о мында яшайды, мен Ахмет іштеді. О қызлар айталар, қардашларым, бабай атына мініп кетейді. Демек, тап бұяқларға келіп кете. Ну, мында көй болмаған үшін, о әбет енді нелеріні көч қайтып келгенде, олар Ильичова көйінде ерлештілер. Қара құйы, қызыл құйы, айман құйы, анауынайын құйы деген адлары болған көйлер көп мында. Ну, құйы, это вода, это как бы основа жизни. Колодец. Поэтому и... Да. Инсан яшамаса, ве шу ерің тілін білген, бұл ерің сайыбы олған, мына сен айтқанай, қожасы олған инсанлар яшамаса, мына бұндайын сон әрші өле. Қайтып келген сон, әлбет, бекім келіп, мында яшайыш құрған олсалар яқшы олыр еді, ама ләкин япылмады. Әркес мына бұндайын цивилизацияның янында бірде ерлешмеге істеді. Көйлерге келіп, топлашып. Ну и мы же тоже в какой-то степени городскими стали в Азии. Эбет. Анам çok нені айтайды, қақач қышқа еткенлерін, демек қой соялар, қышқа яқын оны құрыталар, асал еділерді неге тұзлап, сон қышта нелердің ішінден алып, долапың ішінден о етлерден сон аш пішіргенлер. Яғни құру етін, нашында біз оны не оға? Бастурма. Бастурма это было такое просто рядовое явление, еркездің евінде олған. Ну, это было как бы единственным условием сохранения мяса, наверное, длительно. Эбет. Конечно, потому что мында не қайдан олсын, холодильник, олмағанда. Язда әлбет олар пішіріп, оны тазе ашағандар. Ама қышта оны ондайын құрытып, нетіп, язда да. Ну, тұзлы олған. Бір-бірлерінен бек мабет олғанлар, бет бұның ішінде, көйің ішінде бет делі табиятлы сөйлері де олған, оларыны Абдураман Hoca яза. Ама өзінің халқының тарихын білмеге тырышқан, оқуға тырышқан инсанлар да көп болған мұнда. Интересно, вот что они делали вот с образованием? Вот здесь же тяжелый труд, рогатый скот, там, лошади, степь. С этим образованием что они делали?
А ты хотел бы, чтобы это образование им приносило какую-то выгоду, так? Ну, вы знаете как будто бы цель, да? Вот я выучился в университете и поступил там куда-нибудь работать. А если у них быт был весь на земле? Ну, уклад такой, они все учились. То есть оқымаға білмек керек еділер мұтлақа. О, адди бір şey оған. Ondan bir mesela men оқысам, bir балабан кіші олырман, начальник олырман дегіл. Оқымаға істейм, яғни о оқымыш олмақ керек, білгілі олмақ керек. Onun үшін де оқығандар. Ну, мына бұл ювшан. Çölde hiç bir türlü nelerden onu adaştırmazsın. Yuvşan, anam rahmetli aytaydı, bu yuvşanны олар yuvşanнан сыпыркы yapıp, evlerinde süpüre ekenler, azbarlarında süpüreler, son mal aranlarına, koy aranlarına asalar ve anda kasartkalardan nelerden korçalamak için. Aslında bunun kokusu, Ukrayinlerin bir nesi var, Yuvşan Zilya degen poeması, gerçekten de ондайын бір ривайет бар, санки бір ұзақларға кеткен кішілерге мұтлақа янларына бір топ ювшан қоя екенлер. О қоқыны ұнытмаз бір вақыт, о демек қайтып келір. Кенеде бұл ювшан оларны нетер, чағырыр деп. Екінші ең не от, мына бұл юзерлік дейлер бұңа, өзбеклер оңа ысырық дейділер. O da bir türlü hastalıklarga mına suuqlanganda netkende onu yakıp evlerin için mına böyle dumanlatalar. Yani böyle bir bütün infeksiyalar kete, neler kete, hastalıklarga pek faydalı. Siz korseniz, men Uzbeklerde көрген едім. Son anam ayta, ay bizim çölde bir adımda o şeydi o yüzerlik. Bu yüzerlik. Şimdi endi netті, son güller, son neleri başlayayım. Neler vakit toplayayım. Bütün bu tikenlerin adlarını bilmek gerek ama otların adını hepsini bilmeyimiz. Ozu kuruy, pişkende mına bu urlukları kuruy, son yakalar onu ve onun nesinin dumanının, tütününün yerini neteler. Ырым yapalım. Irım yapalar. Hem ırım, men belesem bu tek ırım da degil. Bu bir ne, onun bardır faydalı bir şifalı hususiyetleri bardır. O ırım dep bekten etmesin çünkü ot da her şey tabii. Çölden, neden, yerden kelgen bir ot. O da bir искусственный şey değil. Приехали на Азовское море. Сейчас ищем место, чтобы попить кофе. Довольно-таки ветрено, поэтому нужно что-нибудь такое более-менее спокойное. Зераханом ищет место. Сейчас будем посмотреть. Тебе просто подниматься тяжело потом, да? Ну, у меня просто поясница вот эту неделю схватила, я аккуратничаю с ней. Нет, все правильно. Как будто морскую капусту кушаешь. Такой запах насыщенный. Сон? Как вам места? Это как вам места, видишь как? Не, мы тоже нормально. Мында деңіз де бар, не де бар, дегендайын чөл де бар, құлан чөл, например, деңіз де бар. О, нормально здесь ветер.
Да. Нет, огонь, да. Вот видишь, ирисы какие цвели здесь? Лейла, видишь? Ага. Таких тут цветов. Они цвели, да? Да, Цветут, ну, конечно. такие мелкие, Ой, желтые, мелкие, фиолетовые, желтые, ну. фиолетовые. Да, И ну, смотри, тюльпанов там очень много. Ой, Что, вот на этом пятачке? Да. я Вот я думаю, что нашла. вот как-то вот так надо поближе. Море. Нет, там здесь вопрос не в этом. Здесь желю прежде. Не, ну мы же все знаем, где мы, вы тоже. Вот по прическе же видно, что мы возле моря. А ветру, Я да? сейчас спущусь. Вот на вот это. Да, да, да. Вот разложи эту горелку. А вот, ты смотри, какие они, да? У нас же целую неделю уже вот операция день. А, Да это я этот под кондиционером вспотевший посидел и протянуло мне поясницу. Давно не было. Оно раз в год бывает. Да, не говорите. Знакомая вещь. Я вот 25 уколов получила. Диклофенака? Не. Хандрогат. Это что? Уколы. Невропатолог написала. Мне вот так тянуло, вот так. И Да, вот да. ходишь. Да, 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 похоже. 25 уколов получила и... Так, ты все развернула нормально? Я бы такую бандуру купили, а? вот Вы прям- серьезная вот смотри, организация? что это, Ферма с запахом Венец. полыни. Это будем варить или тот откроем? Ну, да вот этот новый, конечно. Ты чё? Что за вопрос? Кавер, сайлап, сайлап. Я... Видите? Так, вот вода, каве, сахтонус. Чашки давай сразу приготовь. Можно прямо сюда вот положить их вот так сверху. Дальше вы сами. Так, давайте хач-хашу. Нас 4 получается. Ну, дорт. Тогда. Первый ответ правильный. Сізда экзаменде япасыз. Я. Это мне Рустем ағаң айтқан дерслерінден, да? Рустам ага у нас как завет Ленина. Так. Мына бұл полыннен көрдің бе? Шынды қоқсын. Да. Да. Içine ташлармыз шынды. А про хаве рассказывали вот родители? Как там, что там у вас? Ну, родителер олар кавені... Мы сами, например, Ваське никогда кофе не пили. Ну, Но в детстве не пили. не было же его, да. Ну, математики все, в принципе, немножко разные. Почему математика? Мы вообще в семье, я говорю. При чем тут математика? Все. Как это, попрошу в моем доме не выражаться. Там травы не нет? Нету. Ага, я вообще. Да, бөле қаве да пішірмеген едім. Қаве ішкен едім чөлде, ama ләкін қаве пішірмеген едім. Бөле екі таштың ортасында бөле пішірмек керек. Вау! Самый сок. Дед, Canlar. да, жанлар, şimdi пішсін де. Машалаңыз бар. Шекерімізді бар. Айтыл рас, ауылдың мамасы шикарный. О шекерден алмақ керек дейсің. Да. Bizde бар шекер. Ну, серьезно организация. Бақчысарай, да, конечно. Там горит, да? Жар есть? Или как? Есть, Очень есть. хорошо идет. Да. Ну, Вот эта горелка, она очень хорошая, она мощная. да. Да, şimdi öyle bir keskin kahve olur. Gördün? Alime sen böyle kahve içtin mi? Гордин. Gördün? Gördün mü? Да. Gördün mü? Да. Шынды көрдім, ана көрдім. Макара. Şimdi Да. Вы держите, он сейчас уже уйдет. Все. Нет, мы не дадим ему уйти. Вот это вот сразу видно. Профи. Профессионализм. Да, какой там? Нет, ну я кофеман, конечно. Ай, Вот сейчас сейчас вот эта отлично. трава действительно. В этом и смак. Да. Отман, Чтобы отман, отман, да, şimdi отна karıştırırız içine. Конечно. Мне, пожалуйста, с кусочком полыни. Я тоже хочу. С веточкой полыни.
Да. Но она очень горькая, полынь. Ну, нет. Полынь трава горькая. Я ее просто пробовал. Все, вот. По заказу сделаем такое. Желающих больше нету? Нет. Нет? О. Левер, смотрю, озын істедім. Давайте. Ради такого момента кофе с полынью я согласен. Шам, шам. О, гордона спинка какая. Эптельбер. Сіздің неңіз яқшы, печка, собаңыз дейді. Печка. Печкаңыз бек ару. Ярухартанай, а печка насылар татарча. Печка да балам, печка. Печ. Де фырын, собамы. Йо, печка, балам, печка. Ты вот В общем, эту яму, да. пьем кофе с полынью. Тебе ты. Ювшан. Ана, гельдик. Ювшан kokulu kahve. Ювшан? Ювшан. Ювшан kokulu kahve. А у меня вот кофе. Да. Все, алюминий яқшы шығады ма? Конечно. Идемте, я вам с вами селфи сделаю. Ой, зачем? Я Давай, думаю, давай, вы давай, тоже все. с нами? Да, давай. Какая? Как будто с кардамоном, слушай. Такой ядреный ядерный вкус. Вообще. Да. Я вам просто клянусь, что это как с кардамоном вкус. Вот попробуйте. Да? Но у вас, вы мне баяға хорошую ветку ағаш кинули. Жоқ, мен ашада менікі мына. А Мына. ну-ка. А, Так что менікі анда. И как? Очень вкусно. Я даже еще хочу добавить. Ай. Да. Вот. Такой хави. Шында эркес келер бұндай бөле хави ішмеге көрерсіз. Бізде ішecekміз деп. Обзавидуете. Но так все равно не получится. Очень вкусно. Да. Потому что юшаның қоқысы. Два слова. Два слова для красоты, да? Этот сахар попробуйте, бахчисарайский. Да. Он, конечно, не такой мягкий, как у вас, но Он твердый. Ой, сахтован. нет, все нормально. Алим, я вон там хочу, возле обрыва сесть, а ты там не сфоткаешь. Ну, круто там. Вот здесь. Сахтован. Ага. Ой, красиво. Такого кофе у меня еще не было никогда. Это потому, что вы нас не знали. Как в этом, да? В Сау Простоквашино. болыңыз. Сіз да А, сау болыңыз. разулся. Супер, просто супер.